Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Iman? Ini dulu. Aduh. Kesulitan. Dedeng beli maman. Kuning dah. Mangkan gua bahnya pergambian. Bosan video gamai. Anu man. Dia otong virus apa man? Corona. Benih saya. Ading bading lo. Oh, saya lang pumira. Oh, rumah mama kuning boy bentato di Zaptra. Jadi ngan beda HP gitu man. Oh. Aduh. Anu man. Banyak setiap yang viral ng HP ro. Kata virus jamet ro. Gago teronyo virus jamet ri si agit joget ro. Ding ding ro. Ding ding ro. Larat. Mbiyan ni ka ustad. Ada tu ustad dia pasti tahu apa. Palang hindi ba? Ubiyo. Tang harga diri ustad ya. Lemar nyaman man. Iyalah tau saan. Nang ko. Pak biasa. Iya. Anu man. Oh, tang perasaan deh tak nyaman deh ya. Perasaan apa tak? Perasaan cinta. Dia cinta melulur ya, lulur mat. Dia cinta melulur. Boh. Salah menolak. Anu man. Kan cari orang tadi ya. Apa itu? Perasaan. Tapi tak ngapus kok. Sapro. Parman bro. Iya, Parman. Demes tadi. Ah iya. Ya mundai tat. Kau gitu ngakelu ke Roma nah. Siapa tahu di Roma nah. Iya. Boleh. Ya kok terus ya tadi ya. Iya. Yuk. Panasnya. Dong. Apa? Parman gue di Roman. Lu coba dibawa ibu Dian wah. Oh iya, jual tolong. Parman. Apa Parman? Apa? Duh, yang ada. Jangan ustad dulu. Pejamet apa? Ya mending gua asal dulu nih, bisa lagi ke dokter. Tinggi lu.
Kan tahu sih. Oh, jamet. Masa mau betulin siapa mau? Bawa nih HP punya lah. Dengan roh, apa Google roh. Oh, na Instagram roh mo. Bani di Google. Buma, Ito po, virus! Virus apa? Virus banget! Dokter Kian buka 24 jam mengatasi panu, tengah, jamet, bintol. Jika sakit berlangsung hubungi korban. Oh iya bener ya. Dokter. Bolok tak toreng kedu. Udah kecamatan. Wah, mampir. Ating dok. Udah rumah ya? Ating dok. Darurat dok. Darurat dok. Launan. Darurat dok. Turun dok. Mari dok. Dok. Mari dok. Ini sini dok. Mari dok. Mari dok. Dok. Ajin sarang nih kan? Suntik dok. Turun dok. Tungguin dok ya. Wah. Dok. Tungguin dok. Dok. Bangor ya? Turun berimin kah? Mulai bensenan. Iya. Kemudian serang. Kan jangan udah main, dok udah sakit kan dok. Oh iya, kempang iya tengok reaksinya. Ayo. Dok.